muri ekipe ya Manchester United akazi ni kenshi, yaba umutoza Michael Carrick, yaba sport director wabo ndetse n'abandi batandukanye bari mu bashinzwe kugurira abakinnyi b'ekipe ya Manchester United, barimo barakora cyane kugira ngo barebe ko baza kuba babona abakinnyi ino ekipe izifashisha muri sezo itaha 2026-2027 hakiri kare, kugira ngo umutoza Michael Carrick azabatangirane pre-season, bityo zizajya gutangira bose baramaze kumenyerana cyane cyane. Ariko ku bakinnyi bakina mu kibuga hagati, ariko ama ekipe atandukanye nayo arimo aragenda yifuza kubatera agapapu, cyane cyane ku bakinnyi nyine abo ngabo beza ino ekipe irimo yifuza. Ku isonga hakaza ekipe ya Tottenham. Ekipe ya Tottenham ni isa nk'ibazengereje nyuma ya Sandro Tonali ndetse na Crescencio Samavire, biravugwa yuko yamaze kubigera no kundi mukinnyi ekipe ya Manchester United yifuzaga cyane, ndetse bamwe bari bazi neza yuko ino deal yaba igiye kurangira, ariko Tottenham yamaze kuba iyinjiramo. Reka nshimire cyane abantu mwese mwamaze gukanda subscribe hano kuri Game Sport Hub, n'abatarayikanda ariko mbabwira ngo iki ni cyo gihe cyiza cyo kugira ngo mukande subscribe, tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Wibuke gukanda like kuri ino video, ujye muri comment uduhe igitekerezo cyawe nuko ubibona, unayisharinga inshuti zawe nibigushobokera. So tudatinze reka twite tugaruka ku nkuru yacu y'uno munsi. Ekipe ya Manchester United birimo biravugwa yuko ino ekipe y'amashitani atukura yaba ishobora kuza kubura umwe mu bakinnyi yari imaze igihe kinini ikurikirana bita Matheus Fernandes. Ekipe ya Manchester United nyuma yo gutandukana na Michael Carrick ndetse hakagenda hasohoka amakuru yemeza yuko uno muvandimwe w'umunyayirigwe bita Manuel Ugarte ashobora kuza kuba asohoka muri ino ekipe, bitewe n'uko urwego rwe ntago ekipe ya Manchester United yarushimye, ndetse n'izindi mpamvu zitandukanye zishobora kuza kumusohora muri ino ekipe, bijyaniranye no kuba nanone Ruben Amorim muri ekipe ya AC Milan yaratangiye kumwifuza no kumusaba. Ibyo byose rero ndetse n'ibindi nibyo byahitaga bitugeza kuri iki kintu, ndetse cyari kimazwe n'igihe kinini bizwi yuko ekipe ya Manchester United yifuza cyangwa se iri buze gusinyisha abakinnyi benshi, cyane cyane bo mu kibuga hagati, kugira ngo yongere imbaraga muri mediane y'ino ekipe, cyane ko yari kuza kuba isigaranye abamediateri bake cyane, ayabo bose baza kuba bagiye. Ku ikubitiro bahise basinyisha uno munyabrazil ukina ekipe ya Atlanta, bamuvanye mu gihugu cy'Ubutaliyani n'ubundi, gusa kubera yuko yaje kuhita ahamagarwa mu gikombe cy'isi, byaje kurangira deal yiwe ibaye isubitswemo gato, ariko n'ubundi ibiganiro byose byari byararangiye ndetse baranumvikanye. Ino deal n'ubundi itangazwa nk'iya mbere yabaye yanarangiye. Ariko ikindi kintu wamenya ni uko Manchester United ku zindi deal yagerageje kuba yakora z'abamediateri yagiye isa nk'igorwa cyangwa se yagiye itambamirwa n'andi ma ekipe sometime, ndetse rimwe na rimwe amafaranga nayo akagenda aba ikibazo. Aho twavuga nka deal y'uwitwa Elliot Anderson. Ubundi byari byitezwe yuko uyu Anderson ari we mukinnyi wa mbere Manchester United yagombaga gusinyisha mu kibuga hagati, gusa biza kurangira ekipe ya Manchester City ariyo isa nk'isigaranye amahirwe ko yatwara uno mukinnyi, bigendanye nyine n'amafaranga bari barimo barifuza ekipe ya Nottingham Forest. Manchester United isanga itari buze kuyatanga, idili yivamo, bakurikizaho kwifuza umukinnyi wa Real Madrid bita Aurelien Tchouameni, biza kurangira nayo bamubuze kubera yuko Real Madrid ashaka kumurekura. Bagera noneho ku witwa Matheus Fernandes, uyu muprotege w'imyaka 21 ukina ekipe ya West Ham. Nyuma y'uko ekipe ya West Ham imanutse, byari byitezwe cyangwa se bari bizeye ko bari buze kumubona ku giciro kidahenze, ariko biza kurangira West Ham ikomeje kugenda igorana, isaba amafaranga menshi. Icyo gihe ni deal batangiye gukurikirana bahangana n'amakipe nka Chelsea, amakipe nka Arsenal, gusa izo zindi nazo zigenda zibivamo gake gake. Ku ikubitiro biza kugera ahantu twaje gusanga Manchester United ariyo yonyine iri kuri no deal, cyangwa se ariyo yonyine isigaye kuri no deal. Icyo gihe Manchester United byaje no gutuma isa nk'iyinangira gutanga miliyoni 80 zari zirimo zisabwa n'ino ekipe ya West Ham, babaporopoza kwa miliyoni 60, babahereza bid ya mbere barayanga. Ibiganiro byari byaranatangiye, ariko noneho ko mu ntangiriro za kino cyumweru dusoje nibwo hasohotse amakuru yavugaga yuko ekipe ya Tottenham yaba yatangiye gukurikirana hafi by'uno mu Protege ngo irebe ko yamutwara hariya ku kibuga cya Tottenham Hotspur Stadium. Nanone mu cyumweru hagati nibwo barimo Ben Jacobs ndetse na David Einstein baje badutangariza yuko ekipe ya Tottenham yaba yenda kumvikana cyangwa se yaba amaze kumvikana n'abahagarariye no muvandimwe bita Matheus Fernandes ku kijyanye na personal terms.
Ibyo nibyo bihita bitugera ku nkuru n'ubundi y'uno munyamakuru wa kino kinyamakuru bita Give Me Sport, bamwita Ben Jacobs. Ben Jacobs ku munsi wo kuwa gatandatu nibwo yadutangarije amakuru avuga ngo Tottenham yamaze kumvikana buri kimwe cyose n'abahagarariye Matheus Fernandes ku kijyanye na personal terms. Ubwo aho ngaho haba harimo amafaranga azahembwa, uko azajya ahembwa ku bijyanye n'amabonus, imyaka azasinya muri ekipe ya Tottenham ndetse n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ariko atubwira yuko Tottenham na West Ham nta biganiro byari byaba hagati y'ayo ma ekipe yombi, ko ariyo step nyine igomba gukurikiraho by the way, kuko haracyari amahirwe yuko yanaba ariyo step igomba gukurikiraho muri kino cyumweru tutangiye iki ngiki turimo. Akomeza atubwira yuko nubwo bimeze gutya ariko nyine abahagarara umukinnyi bo bakaba baramaze kumvikana na Tottenham, uwitwa Matheus Fernandes we ku giti cyiwe icyifuzo cyiwe cya mbere ari uko yakwigira muri Manchester United. Ati kubera iki? Matheus Fernandes avuga yuko Bruno Fernandes ari we role model wiwe, ndetse ngo kuri we yaba ari amahirwe, yaba ari n'ibintu by'igiciro yakwishimira cyane kubona yaba arimo arakinana na role model we cyangwa se idole wiwe Bruno Fernandes kwa Manchester United. Ikindi Manchester United murabizi neza ko igiye gukina Champions League, uno musore nawe yaba ari indi nyongera nziza cyangwa se yaba ari indi experience nziza kujya muri ekipe ikomeye nka Manchester United igiye gukina amarushanwa akomeye, byazanamufasha kuba yahamagarwa muri ekipe y'igihugu ya Portugal, cyane ko nazo ari imwe mu nzozi ziwe afite cyangwa se yifuza kuza kuba akabya mu gihe kiri imbere. Amakuru rero agakomeza atubwira yuko igisigaye hagati ya Manchester United ndetse na Tottenham muri runo rugamba barimo rwo gutwara uyu musore w'imyaka 21 wambaraga nimero 18 muri ekipe ya West Ham, kiri buze kuba gishingiye ku mafaranga n'uburyo wari buze kujya kuganira n'ino ekipe ya West Ham. Ekipe ya Tottenham kimwe mu bintu tuyiziho, ni imwe mu ma ekipe atanga amafaranga menshi mu buryo bwose bushoboka. Ekipe ya Tottenham ni ekipe igura, twavuga ngo itanga ititangira itame bigeze mu cyo kugura abakinnyi. Murabizi neza ko ni gake cyane uzabona ekipe ya Tottenham ibura umukinnyi bishingiye ku kijyanye n'amafaranga wenda ngo ekipe irimo irasaba. Ariko nanone ntibyagutungura ubonye uno Matheus Fernandes abyanze burundu ko yajya muri Tottenham agahitamo kwigira kwa Manchester United, igihe cyose United yaza kwemera cyangwa se yaza kugira aho ihuriza na West Ham, kuko mwaranabibonye abakinnyi benshi bakatira Tottenham bakajya mu yandi ma ekipe bitewe na level cyangwa se n'uburyo ayo ma ekipe nyine abafatwa. Ikindi kandi ugiye kugereranya Manchester United na Tottenham ni ibintu bidahura. Ariko nanone ikibazo gisigaye cyangwa se icyo turi kwibaza twese, ese koko Manchester United yatangiye gutekereza ko harimo Sander Berge, uno musore w'ikipe y'igihugu ya Norvège ndetse na Fulham, nk'uwaza kuba simbura cyangwa se nk'ubaza kuba bahita binjiza muri ino ekipe yabo mu gihe cyose bamaze kubura uwitwa Matheus Fernandes. Ni ibintu batangiye kubara nk'ibishoboka, ni ibintu batangiye gutekereza no kwiha umwanya cyane by'uko bashobora kuza kurangira bamubuze burundu. Rero abarimo Sander Berge, abarimo Martin Batuluna umunyakroasi w'ikino ekipe ya Como, ndetse n'uno Carlos Baleba wo muri ekipe ya Brighton, ni abantu barimo baratekerezwa cyane muri ekipe ya Manchester United. Bishingiye noneho kwitwa David Einstein akatubwira ngo Carlos Baleba ni umwe mu bahabwa amahirwe menshi kuruta abo bandi bose bari kumwe, yaba Sander Berge ndetse na Batuluna, kubera yuko wowe personal terms cyangwa se ibijyanye n'umukinnyi ku giti cyiwe Manchester United na Carlos Baleba bari baramaze kubyumvikana sezishize, ndetse no muri no sama iyi ngiyi turimo nyine, nyuma yo kubona ko Fernandes ashobora kuza kubatengwa cyangwa se bashobora kuza kumubura, barongeye baramukontakta, barongeye baramuhamagara, ndetse barongera babiganira ku kijyanye na personal terms, barongera banabyumvikanaho. Ni ukuvuga ngo Manchester United ahantu ihagaze ubu ngubu iracyifuza kandi iracyari gukora kuri deal y'uwitwa Matheus Fernandes cyane, ndetse iraza no gukomeza ibiganiro na West Ham kugira ngo irebe ko yaza kwibona uno musore. Ariko bo ubwabo hagati muri Manchester United mu buyobozi bwayo no muri board yayo batangiye kuganira ndetse batangiye no gutekereza ku bandi bakinnyi bashobora kuza kwinjizamo igihe cyose bari buze kuba babuze uno musore. Ni ukuvuga ngo batangiye kugira ubwoba nimba ariko twabwita, cyangwa se batangiye kwiteganyiriza
no gutegura indi mipangu cyangwa se izindi nzira bari buze kunyuzamo imishinga yabo yo gukomeza mu kibuga hagati, igihe cyose baza kuba babuze uno Matheus Fernandes. Mbibutse yuko iyi ni deal bagiyeho n'ubundi nyuma yo gutinya cyangwa se nyuma yo guhunga urugamba basaga nk'abatsinzwemo na Manchester City kuri Elliot Anderson, nyuma y'uko bari babaniwe amayira na Real Madrid, ndetse ni umwe mu bakinnyi bari berekejeho umutima cyane n'imbaraga zabo cyane, nyuma y'uko babonaga yuko Sandro Tonali wa Newcastle bikomeje kugorana ku kijyanye n'igiciro ndetse na competition bari kubona. None rero na nyuma ya Matheus Fernandes bamaze kuba bategura izindi plan B cyangwa se abandi bakinnyi bari buze kwerekeza mu gihe bari buze kuba babuze uno mukinnyi. Gusa icyo wamenya ntabwo bari bamuvaho. Ikindi, Manchester United na Matheus Fernandes bamaze kumvikana nabo, personal terms zirahari, barazumvikanye, byose byararangiye, igisigaye no kumvikana na West Ham kugira ngo uno musore asinye. Icya gatatu, Matheus Fernandes ku giti cyiwe, imbamutima ziwe mu byifuzo byiwe arifuza ko yajya Old Trafford gukina ekipe ya Manchester United kuruta uko yajya mu yindi ekipe ari no hazira Tottenham. Ni ukuvuga ngo kuri Fernandes target yiwe cyangwa se priority yiwe ya mbere no gukinira Manchester United. Reka dutegereze turebe ikiri buze gukurikira. Ese Manchester United iraza kubasha kumvikana na West Ham cyangwa se biraza kurangira n'ubundi nawe imuvuyeho cyangwa se imubuze yigire kuri abo bandi barimo Barcelona na Sander Berge. Ibyo byose ndetse n'ibindi nibyo tugomba guhigiye kugira ngo turebe uko bibuze kuba bigenda. Kambashimire cyane mwebwe mwese twabanye muri ino video, ushimire cyane nimba ubashije kugera ku musozo. Mwibutse gukanda like kuri ino video, nimba utarakora subscribe kandi wibuke gukanda subscribe, ubundi tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Wibuke no kuduha igitekerezo cyawe. Ciao ciao, dusubire muri video zikuriye.